кӯшишҳо идома меёбад. ҳаракатҳо аз ҷониби Наҷмиддинов. дастгирии мухлисон ҳам хело зиёд аст. фишороварӣ аз ҳар ду ҷониб. идома дорад ҳаракат аз ҷониби Наҷмиддинов. барои роҳ ёфтан ба финал ин ду чеҳра албатта ки роҳи мушкилро пушти сар карданд. умид эсанов дар даври аввал Муҳаммадин Ҷабборовро шикаст дод. сипас намояндаи Озарбойҷон Нурлан Османовро ҳам аз садди роҳ дур кард. инҷо ҳаракат ҳаст, вале амри истед аз ҷониби довар буд аллакай. даври дуюм Османов Нурлан аз дасти ин чеҳра шикаст хӯрд. баъдан ӯ роҳ ёфт ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ Сайраҳмон Қодировро аз Тоҷикистон муваҷиҳи шикаст гардонид ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад паҳлавони дигари кишвари мо Қоим Шукроновро ҳам аз садди роҳ дур кард. ва ин сеюмин паҳлавони кишвари мо аст ки пайҳам бо Умид Эсанов рақобат карда истоданд. баъд аз ду бохте ки Сайраҳмон бо Қоим Шукронов аз дасти Умид Эсанов доштанд дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ва нимниҳоӣ, инҷо Шаҳбоз Саид Аброровро ҳам пайдо карданд. коргардони мо ки барои ҳаяҷони зиёдаш ҷиҳати рақобат кардани Наҷмиддинов бо эҳсосоти зиёд барои Муҳаммадшариф маслиҳат медиҳад. ва акнун баъд аз ду бохти паҳлавонони кишвари мо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дасту остин бар задааст. ӯ мехоҳад ки ин навбат ба таври арзанда дар муқобили ин чеҳраи номошнои кураши Ӯзбекистон Умид Эсанов истодагарӣ кунад ва аз бохти ду ҳамватани хеш ҷуброн созад. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ҳам рақобатҳоро аз даври аввал дар муқобили паҳлавони қирғизистонӣ оғоз кард. баъдан дар даври дуюм намояндаи Афғонистонро шикаст дод. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ Сардорбек Абдураҳмоновро аз Ӯзбекистон шикаст дод. баъдан ба марҳилаи нимниҳоӣ омад. дар марҳилаи нимниҳоӣ паҳлавони қазоқистониро аз садди роҳ дур кард. муқобили якдигар рақобаташон бисёр ҳам диданӣ аст, бисёр ҳам ҷой ҳунарнамоӣ доранд. ҳар ду рақобати арзанда нишон медиҳанд. чун агар мушоҳида кунем каме ҳам бартарӣ аз ҷониби яке кам мушоҳида мегирад. Умид Эсанов огаҳӣ гирифтааст то ин лаҳзаҳо ва дигар барои ба даст овардани имтиёз муваффақ нашудааст. боз ҳам наздик мешаванд. ду инҷо як ҳаракат аз ҷониби Наҷмиддинов. бисёр ҳам хуб пай бурд рақибро Муҳаммадшариф, чун наздик гӯштин гирифтан дар муқобили Эсанов бисёр ҳам хатарнок аст ва инро Наҷмиддинов бисёр ҳам дуруст пай бурду аз он ҳолати мушкил худро канор гирифта тавонист. камтар аз як дақиқаи дигар боқӣ мондааст, вале чӣ гуна ин дақиқаҳо пушти
که سر شد براستی که از جالبیت و جذابیت این رقابت ما احساس نکردیم. ادامه میدهند. بازم نزدیک میشوند. کوشش نوبتی از جانب محمد شریف نجمیدینov چی عمل کردی؟ زیبا را نشان داد و رقیب را دوشان از زمین آورد. انا همین لحظه را همه مخلصون و ما نیز انتظار بودیم و گفتیم که محمد شریف نجمیدینov کوشش میکند که دو باختی هموطنان خویش را این نوبت در فینال جبران کند و سال دوم در جام رئیس شهر دوشنبه پای هم محمد شریف نجمیدینov این رقیب ارزنده و ازلی خویش را شکست میدهد و غالبیت را به دست میآورد. در وزن تو 78 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینov با هنرنمایی جالبش توانست که همه رقیبان را از سد راه دور کند و این هم یک حرکت جالبی و به خاطر مخلصانش. مبارک باشد. این نشانه دوم طلا است که نصیب ورزشکاران ما می شود. بسیار عالی، بسیار هم هنرنمایی جالب. البته که حتی امید احسانov خود هم به قول تن داد و انا همین حرکتی که از جانب نجمیدینov انجام یافت. حتی در کنار کارمندان وسایل اخباری ما مهران قربان هم محمد شریف نجمیدینov را با هیجان زیاد استقبال کرد و در نوارهای تکراری هم مشاهده میکنیم که چگونه زیبا حرکت کرد. با درستی که عالی بود حرکتی انجام داده محمد شریف نجمیدینov و ببینید که چگونه سر زانو نشست و یک پرتافت عالی، جذاب، دیدنی و خوشحال کننده را هم از جانب نجمیدینov مخلصان مشاهده کردند و این هم خوشحالی مخلصان را بالا آورد. هیئت داوران در رقابت در وزن تا 70 کیلوگرم بانوان معرفی می شوند. دلشاد زاده علیبک داوری درجه بین المللی از تاجیکستان و داوران کنجی هم از تاجیکستان است. سعید صفالوف و خیراندیش مرادزاده. در فینال وزن تا 70 کیلوگرم بانوان امروز دو چهره موفق فدراسیون روسیه توانستند که در مقابل رقیبان خود پیروزی را